Oke baik, sekarang rupanya pengantin laki-laki sudah dekat dan kita akan segera menjemput pengantin laki-laki. Ya. Anda? Oh, udah tahu saya jarang ini. Itu yang banyak itu. Oke baik. UK Salon. Ya, pengantin laki-laki sudah tiba di Saloso, di Maringi Saloso. Wih, ada Om Pasu, saya makin ganteng ya. Oke bosku, bagaimana ini? Lancar rezeki? Ya, sabar-sabar. Kompas. Ipa. Halo kawan, apa kabar? Oke, putra putri Toraja hadir bersama kita di sini. Ya, ada Om Pasu juga. Halo. Nah, oke. Satu, dua, tiga lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Nah. Mana di Batam? No pernah kau mau badok eh? Iya deh, nomor tayo min. Ah, kilo ko rin po dyan. Papakai. Nah, ako ni. Lapan na lay. Sakit. Budali pia mabo. Mabo kami pia. Halo Dok. Bani miniola bu? Bani miniola bu? Kawasik. Oh kawasik. Oh. Oke.
Mbak? Spesial. Ada din nyampak doon, tapos din tanah tertutup sembali, itu din nonton lalu na. Dari matuang Pak apa yang meratulan nalek tuh. Tidak aman ya. Halo. Sudah pasok mandi. Oke, Frank Yakob ya dekat toko dan ke studio pit jauh lalu. Frank ya oke baik sudah datang kini Om Yakob ini. Iya. Bodoh apa sudah belum kan dulu. Pergi mandi dulu. Oke, baik. Halo, Mbak. Jadi umbak ini nak? Selama tandung. Tandung. Tandung Tandung Labo. Tandung Labo nak.
Oke, baik. Halo, cantik-cantik. Yang komik goyang-goyang terus, Pak. Terus cantik-cantik ya, weh. 1, 2, 3. Weh, cantik nah. Inde mo. Weh, tuh kita julikin. Oriel, situ ke. Ikut tema ini. 5.000 penonton. Wah, sa Oriel, lihat di sini dulu, wah, wah, mantap. Itu ya, pilih. Nah, oke, 1, 2, oh, Oriel loh, cobain kok. Nah, cantik nah. Halo, bagaimana bosku? Bagaimana kabar? Baik. Oh, mantap. Nah. Jam berapa tadi berangkat? Jam 8. Oh, jam 8. Ah, cepat juga datang deh. Dapat waktu. Itu dia. Ini masih 8. Ya, cuma 30 menit dari sana ya. Iya. Tes 1. Kami minta tolong kantu kami keluarga Pakasi itu parkiran di rumah. Nah, ipalan di lupa apa? Sama alai pakai tuh lupa apa dah? Motor, auto alai. Pakasi bisa lihat. Ya lo kayak di rumah. Cek, 1, 2. Cek. Merasa ini nih bosku. Mantap. Rasa mantap. Oke, keluarga dari Tandung Labo. Oke. Nah, untuk cerah matahari, cerah hari ini, hari yang mantap. Mana itu Om Amsa? Rado. Cek, 1.
satu, dicoba satu dua halo. Dicoba satu dua halo. Asap. Iya, mana api okat tu keluar dari itu. Iya, dari bawah mantap tuh. Dicoba satu dua. Dicoba satu dua. Tapi ako kita keluar pihak apa ini? Ta sirap pembojong tamu itu best tasit mamentun ta. Margani tueran na. Rampejo na lu. Nele. Hindi titin na ngayon, margin pa to. Woi, hutar. Oh, putar kira iko. Tama mo kume. Okay, bag. Dami. Isa itim mo. Potong pa kami kita. Halo kumisaw. Itim mo. Dari lagu. Oh. Nanti gas. Oh, gimana lagi na. Buka. Kesana lagi. Di sini kan. Salut. Dibawa sejak dulu sama orang tua. Depan supaya bagus. Wadi dikelek. Setoro de bungkana de basiang. Si pangalola te kilangna te aloha seropindan. Padala te bungkaran dan de purukodao te tongkonan. Padala te kilang adara lengko dinilaku dao te isungan paakalan doan. Komoa tabe tangana tondo. Siman pangalisuan na te lipumang kaditarik. Tabe ito sang alengkoy lawan makalima na to sang siturusan. Tabe ito undedeke baaba natin tongkonan. Si manto untumbek ang pangabulawan na inde isungan pa akalan noa.
Kumua tabela dalam bepo komi pekutana londong. Siman lana dete pokomi pekutin ti saungan. Dao bae te pali sunna te tongkonan makalima na dao te tiku tamben na peisungan kinai torro. Kumua tanglana poti rambannya tua mi tanglana poti kakek tanglana poti keketnya dosari ummi. Kebutoy pekutana londong keti umbai pekutin ti saungan lakotondon to batangmi. Kumua to minda komito unde deke baaba maneke. Tobo tumba kominai te tutun untumbe kampang bulawana inde landolonga. Apa tomitung kami tuju. Apa wanna ngasiran nasi kadende eriti bulawana. Amirampura si turu langanna batunna kulla anna metutur rasi pangola endekna tedao sulo padang. Tama tetiku tamben na banua makalimana ami tutun tamate isunganna tosang dunduan pindah. Lagi lo pagatanon langan tetanga natungkonan belannya nalambikan pekutan londong nadetekan bil sigitan damasiang kumua kami neto sama lingkoy alang kami to sama siturusan apa to kitung kagitulu kirampun dedeke bapa maningin ate tungkonan untaruntung pelawanna inde esukan tanggal kiraman ratua kita laling pengraparayangki dalam nasusi mo ada na nenek timo sangkana tudolo kailangan mirundunan bulo kereke hidete bala. Kumua anna torro pariah dio batang adikaletan unisung batarana kadio tondon to batang ta. Ia mo pole pandan umbalayanna bannang sieranna. Kitutun ma belokasa dollo ko ungkombong tengko situru. Belanna lamanda akan nium tete tampo kalokna basse situ kak rapu diong kangda si kumpangan si saladan kan pasakena puang pandaruma to kumombong pula anta belanna inde gayang di mata pindan sarapang makaridi buturi padang aditula katallo makalima na tolamay sang paliran na babangan dia apa padang ditandung tungkasanganna laumpa orang basse na nenek laumpa tikulea tangan karasan na tolo yung anak narampanan kapat sang karna kasotuhan de Kure sumagana saba ato dingi panayanna Kure sumagana langan buang de matua saba ato dingi parayanna reketo kumombong masuk kanta Kure sumagana lakoto sang lengkoi lalang saba ato dingi parayanna to sang siturusan Saba ato di parayanna lakoto di pogandang makalimakna to di potan dilo na tondok kumua kamu paletong dedeke baba manikna te tongkonan to untumbek ampang bulawanna inde isungan to si turu komi pole gayang diaru si panglola komi sarapang makaida to unula komi tangdan karasanna sangka
Toun nula komi ada na rampanan kapa, toun tete malawan komi sangka na basse situka. Komo alalangan mi pamata sakato makada mangka. Dile pongo pindan to alloy ina bisa raupu di pongo, to kulla apura di boko tonta diong. Tiku tamben na banua tonta tasiki diong rantean tuyunna isungan pak kaladoan. Tonta si Indo parando di kapu tonta si ambe mbi toko diang gilo. Anna di tanda balo te allo totemo. Anna di pepali sutungga ate kulla ma piadadi. Lalangan dinay umpama tasak saabin na ada na rampanan kapa. Layan deke dinay umpa kasalle tanda tasikna sangkana kasutu mamben. Susi mo banang siranna si kadende riti bulawanna. Ambe toton tamateta tangana tondok. Maka limana ambe tiumba atamate isungan paakalandoan kumua lana lambi ipo komi pekutan na maapenduan lana dete mo komi pekutiti maatole lako tondon to batangmi to kumua tommi kede eri tondokmi tommi losorri banuammi tumbari manupulalammi solagaren te bokomi. Daw puwa matal sa mabuwa bang nang ato kumombong na randang langit. Iya kipel na lundun ni langang torro pasakil ako batang at ikaleki. Tung kikit tung kunang bulok. Tung kimelaw esungan to sendana. Ungkadang kan raramakambang sulabukutang sipe adiran langan malipungan bingka reke maklimbu kaluku angga tomak raputangang makalimak na tomak kapunan nao ilang sama paliran na padang ditandung makalimak na ilang sama paliran na padang dikanuruan apabila na nalambikan tekutana maatole nadetekan Dio sige maapenduan laku kami indito sa maling ko ilangan. Lagi pamamas sa tamatetang nga natundo ko ilang te pangalisuan na daenang. Magalima na rakalangan tetang nga natungko na lisulen bang na isungan. Kumuha melo mano kulalang bisampak sa resebokopti. Irampo untung begitak pamanikimi untaruntung ng pangapelaw hangi. Belanda situ kan basak kena puang rapak atau kubombong tulang. Parando tetong konang tara London. Sende to pangadua telipo bangka de taru. Nati to tunne to melo manu pulalanda. Nati ang tendi to sampa garen tebo kona. To si turu pasakena puang. To si panglola rapak na to tumampa masuk kanta. Kumua belanda masyang sambu tamataling aduangki mabambaluangan tipadi dan tamasuling bulawangki laki mong kamo te baba na tungkonan laki kilangan mo te ampang bulawan na inde isungan kumua den na upa di po upa paraya di po paraya anna upu pendaunan na inde ada na rampanan kapak anna sumpulolokna inde sangkana kasutu mamben lante ma'al totemo lante kulak di pemanas Ure sulangat na langang buang di matua sampai toning parayang na reketu kumombong tulang na hilang di temat mati buka di baratui dampang kipilang. Sabar Pak, kami jualan ke atas ya.
Awas kepala, awas kepala, awas. Ya, oke. 9. Awas kepala di atas. Pakai. Awas kepala. Pakai saja. Kepala dijaga. Salam dulu orang. Salam dulu. Ya. Salam dulu. Ulu dong. Bapak sama ibu boleh geser ke sini dulu. Iya. Ulu dong, naruh itu ulu. Coba Susan geser ke sana kursinya sedikit menghadap ke sana kita sana putar kursi. Putar kursinya. Badannya saja kapan sih? Awas silet ambil dulu silet. Awas. Duduk ya, selalu dari mundur lagi sedikit, mundur ke sana. Oke, maju salam Susannya. Turun dulu. Duduk. Oke. Kak Susan menghadap ke Kak Salu ya. Ya. Oke, selalu maju. Salam Susan, kasih berdiri. Berdiri sama-sama berhadapan. Rapat sedikit. Agak mundur ke sana, Ki. Lagi ke presidennya boleh tarik yang kursinya dulu. Lagi. Saling lihat. Oke. Lepas, serahkan bunganya, terima dua tangan. Saling lihat. Senyum. Oke. Pasang bunga dadanya, kasih tinggal bunga. Selalu menghadap sini sedikit ya. Bunga dadanya mana? Selalu menghadap sini sedikit di kantongnya. Menghadap sini. Ya. Lihat tirai bunganya selalu dipasangkan. Oke. Tetap senyum-senyum. Sekali-sekali lihat bunga, sekali-sekali saling tatap. Oke. Ditancap saja dulu ke dalam, nanti baru diperbaiki karena ada kutu. Orang tua masuk dulu, orang tua dari sana. Pegang bunganya, Susan. Bapak sebelah sini, Pak. Mundur. Selalu kasih masukan ke satu ke baju sana. Serong sedikit. Tangannya satu yang dari sana pegangin di sini. Serong sedikit. Gandeng tangannya, Susan. Tarik sedikit, ambil tidak. Ya. Bapak rapat sedikit, Bapak. Ya, lihat sini ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Oke, gantian. Kamu merembek. Langsung mau kamu kita lihat. Apa mau kamu sini? Rapat mau kamu. Oke, lihat sini ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, yang pimpin doa. Masing-masing ya anak komite dulu, masing-masing dia nanya dulu. Kita salah nasang. Nah. Itu kan komite, situ kan. Situ kan. Aku juga ke mingguan lalu terima pasakiran penangkapan. Aku bapak majelis gereja di. Tidak pikir kita lapor, merolan kepentingan. Yang kebita sembahyang maladi kuasa sia masukkan komikuang yang mau ditontong umpudi siang pakala abi ondongan na tontongkan mak kure semangat mati Allah mana abi ini yona mitu bandaran mi siapa sakemi tu tontong mi papayar laku kami solanasang mandongan nalako sa bulan anak batu silu Devianti sola salu beresemang tu mintu na to buang payan panganta mi lako salu sekeluarga mangkami anta siami darana yo tutun nalalan selok orang tua marampak tamate tongkonan rampo sakka sola pebianti la tumeng kalame te tongkonan lamane lako banu kapusungan mi la menomba tontong kumpudi siang pakala abi kami maondongan na lau sorongi
Shalom tarima pasakina rampanan kapak jomi ulo menabi ini. Bopuang dolo kiminteng kalau miti tongkonan pasakikan solanasang sia anta marampakan. Ino pak kidumi kamerampak akiram pelaku beban wakabusangami. Najo kini tontong umpudi siaun pakala abi kami. Pato yang kanjoi maru paru pasak kalangan. Pena masalo mina tontong nayo kaikan ni. Opuang natubilan nasaka makan solanasang sandatongan ni makan ni. Bilan na mintu na kipatutun mati laman abi ini. Lansangan na puang Yesu oto na katuan sia keselamaran. Amin. Amin. Boleh, boleh duluan orang tuanya turun. Aduh, Ya. Biar nasib hirap benar. Yung pa naman siya to. Ito anun narok ko daw. Gimana bantang kapten? Jomo. awas kemana hai? Kondisi teh, tongkonan dulu. Tiga orang turun tak? Oke, terima kasih channel uang panainya banyak kah? Oh ini kalau di Toraja tidak pakai uang panai. Oke maju. Nah itu, ini pengen itu. Yang kita pengen tidak mana? Wah cantik tuh kamu teh ringko Susan. Oke, nober tuh sangat turunan. Ya. Melin Masiko selamat menempuh hidup baru selalu. Oke. Sento Sanateng. Ini Reni Pasolang. Kampungnya Pak Suami. Oke. Warna hitam. Mau motor kok? Dia tuh warna hitam. Pergi kan dulu. Oh, duluan. Kurang bocil sudah dulu. Oke. Pak bisa semua taruh dong. Besar kita semua. Yo, iya teh. Mana gereja ada diatur di posisi nada. Si tolong begitu keluarga mana gereja. Oke. Tak ada batu mak tuangku nasibnya mak tuangku mas sini teh ompit bandar temat sambil teh bosku tak aku tandai teh bandar temat saya teh. Jalan. Oh, jalan. Santai senyum. Ya, senyum. Ya, foto mamir kita.
Panas. Duduk. Oke, baik. Over. Oke. Woi, Darul. Siapa yang kendek? Oi, apa nak? Awas lalu. Oke, hati-hati. Jadi kita menuju ke gereja untuk pemberkatan nikah Feby dan Salu. Sekali anak-anak cantik-cantik tapi kapten-kapten di sini pintar-pintar juga. Kita harus apa sekarang? Sedekah Kawasik Group.
Jom lupa. Ada apa? Sipik. Sipik Ilep ya. Iya. Oke, satu tambah satu. Ini 2. Satu tambah satu. Ada apa? CPK guys. Oke guys, weh ada Pak Gurunya di sini guys. CPK guys. Oke, ada Pak Guru Lias. Pak Guru Pagarayu. Pak Guru. Nah, segera awas tuh. Awas pula nanti tim asal tuh duduk baik dulu. Nanti kalau sampai baru. Sipin kita guys. Iya, sempit-sempit. Bahaya ini kalau ya. Sedangkan Ompit juga duduk ini karena takut ditipok kah. Lagi panas sekali, sangat panas. Tapi itu juga sangat panas ini. Susah sekali jalan sini karena sempit. Oke. Oke, senyum dulu. Senyum dulu sama Ompit. Nah, senyum 3/4. Kelas berapa kamu? Kelas berapa kamu bosku? 5. Kelas 5 le, wah. Kata cewek, kelas pira mau? 4. Weh. Kan dia rekam pokok. Ada kan. Kan pokok. Kande. Kandar ka kalusum. Kade luka. Apa kasangan dia luki kalusum? Kalusum aja le. Ada terus. Tam tandai. Oh. Anu kaladi, perasaan atau kue anu. Kue yang tuh kerucut. Tahu tadi pelok nah. Sip pilih sama ya mi bendan towang ki bahaya. Bahaya kalau towang. Ya. Menarang nasa tidak mai dah. 1 tambah 2. Itu 1 tambah 2 3 le. 3 tambah 3. Woi, 4 tambah 5. 9. Letik manu ya dan lempi benar tu. Letik manu? Iya, nanti ping. Oh. Pasti ulang dekat tanah ping. Leles itu? Iya. Ah, tak kiri deh. Dalam ada semua dah. Dalam ada sini dah okey. Woi, mantap le. Dancing. Oh, di kita ada lagi keluarga. Woi, dancing. Dancing atas nama apa tuh? Sekolah minggu raka. Rupanya kita naik kembali kita semua. Hati-hati. Ya. Itu barang kita. Oke, Bung Leon. Mantap Pompit. Oke, baik. Oke, sedekah sama itu Pompit. Oke, baik. Terima kasih. Ya, oh iya. Oh, taruh tukaran dia le, guys. Hati-hati kamu le. Semoga ini pintunya tidak terbuka. Bahaya ini kalau terbuka, tidak
guys. Nah, kita sampai pada. Oke guys, sampai Aduh, guys. oke guys, sampai. Aduh. Dapat dompet mereka ada loh. Dapat loh. Gajah naman lopok. Dodong. Oke ya. Aku dulu eh. Silakan po anak-anakku, anak pintar. Oh dikain. Oh kolong itu dong. Oh. Turun. Ngelet aku mungkin buan ya. Oke ya, bersuk dulu. Awas lihat. Nah. Oke ya, pintar. Sini kau nak. Oke, pintar. Oke, sini kau. Oke. Satu lagi. Ben pasti. Turun pasti. Bisa juga turun sendiri. Nah, kayak kecil-kecil yang kuat kak. Ada lempar. Oh. Sini kau. Oke ya. Oke. Oh, kenapa? Anak kaki jaringan itu le. Anu. Woi. Oke, kita setel jaringan ini, guys.